Počitovani patrače, dobri večer. Za nješkajši televizijni magazin našu kolegove pririhtali prilohi na sljedujući temi. Prekranične sotrudnictvo neobhodni faktor prehljibjovanja odnošenjoh, prečuvanje i rozvivanje identiteta ruske nacionalnej zajednici s ciljom očuvanja i tradiciji zajednickog našljidstva. 28. marca u Kulturnim centru u Novim Sadze otrimana promocija knjiški Naša cerkva z narodom od počatku, kotru napisal otec Roman Mis, a kotra bar značna za vydavateljstvo za našu cerkvu i vjernikoh. Na sceni Dzecinskog teatru u Subotici pijatok 28. marca perši nastupili deci, ktori po tekstu Savi Škobića, a u režiji Nataši Grunčić, premijernovi vedli predstavu Nje stvarna stvarnost. Červene pupče iснує od 1969 roku i od tedi ponješka na njim predstaveni velji špivače kotrem prave tota manifestacija postala perša garadičak u afirmaciji. Blaga žima omožljivela, żeby všetky škodljivci i horoti ostali u živoce, da tot produkcijni rok bude u znaku zaštiti rošinu, produkovatelje budu mušli dobre merkovac na svoje šaca i ovocnike. Kampanja namenjena насамперед децам предшколского возрасту и nižších klasoh osnovnej školy, żeby pochopili značnost higijeni ustoh i zuboh i neophodnost porjadnej naščivi stomatologovi. Sportski baviska Jaša Bakov počali svoju 23. sezonu u Đurđovezu z interesantnim turnirom u košarki 3x3. Na njim učestvovali 6 ekipi z 4 mjesta gdje žive Rusnaci. Včera u ruskim Keresture u Dome kulturi otrimana robotna shacka predstaviteljoh nacionalnog osovitu Rusnacov u Srbiji i koordinaciji ruske i nacionalnej menšini Horvatskej, na kotrej prinješeni velji plani za tot i za 2015. rok. Predsjedatelje najvišših organov Rusnacov u Srbiji i Horvatskej 25. maja prešloho roku potpisali protokol o sotrudnictve s kotroho poteraz malo realizovane. Na robotnej schadzki u Keresture prisustvoval predsjedatelj Nacionalnog osovitu Rusnacov Slavko Rac i predsjedatelje šitskih resornih odborov Nacionalnog osovitu, a spred koordinaciji ruske nacionalnej menšini Republike Horvatske Joakim Erdelji. To bula nahoda, že biše vinjesli stanoviska jak treba prekranično sotrudzovac u oblasti obrazovanja, kulturi, informovanja i sporta, prek pisanja zajednických projektoh po evropských standardoh, kotri biše realizovali prek fondoh Evropskej uniji. Dom, že prava nahoda posle prilapivanja všetkých budžetov i finansijných zvitoh, že na kelju penježi možeme rahovati u 2014. roku, že bi to te aktivnosti već bili prilagodzeni tim materijalnim sredstvom. Najveći akcenti dati na to, že bi konječno sme potrošili da jedan evropski dinar, to je za evropski euro, za naši ruski projekti. Vareli sme, že bi našo dva festivali najvekši, Petrovski zvon i naša Červena ruža, konkretno napisali evropski projekt zajednickih, ktorý bi še odnošel na obidva festivali, že bi oni bili finansovani i potrimani zbog u Evropskej uniji, jagod festivali za mali nacionalni zajednici, taki jak naša ruska. Co se dotýka samého sotrudnictva festivala Petrovský zvon i festivala kultúry Červená rúža, to počatok kreiranja jednoho novog imidžu, jednoho novog patrunku festivala kultúry Červená rúža. My ideme na toto, že by festival kultúry u Keresture bol medzinárodný festival, že by bol festival Rusnácov štrednej Európy. Také sotrudnictvo zo Horvátsku, to praktično počatok toho medzinárodného sotrudnictva a zaš še ide u perspektívi na toto, že by sme prek hraničného sotrudnictva, znači prek projektov, ktorí přepísali za Európsku úniu, že by sme mohli, môže buď toti festivali finansovať i so veľo väčšíma sredstvami prek fondoch Európskej únie. Za pisanje takih projektov potrebna i fachova osoba, a Rusnaci u Horvatskej ju pošvitko dostanju. Horvatska u Europskej uniji, mi šćeljem pred zvermi i oni všelijak že dalje odišli u oblasti toho, jak da povem, opismenjovanja
európskeho, nasамперед nástup na európskych projektoch. Nám teraz to ešte nie všetko dostupné, ale pri nás postojí iniciatíva, že by sme to čas dočekali porichtani. I bardzo nam ważna informacja, że medzi Rusnacami u Chorvatskej pošvitko bude jedna fachová osoba so certifikatom za toto i my rachujeme, že sme hodni dostať bardzo značnu i važnu pomoc i kvalitetni suviti. To ti projekti še možu biti tvoric, međutim znamo, že birokracija Europske unije dakus pomali robi, znači do realizacije jednog projektu prihodzi od pol roka do rok. Znači toho roku mušime podnjes za idući rok, co chceme robiti, z toho roku dvam, že smo zapožnjeli, že njet, a išće tu je jedna važna stvar u Europskej uniji, plan trošenja sredstva, odnosno plan i šitski coše robja še na period 2014-2020 rok, međutim Europska unija išće to ti plani svoje nje priniesla, trebaju buď tak za 9-10 mešacu, znači hodno še na njih aplicirati, zdavati se štak za koncom roka. Takže mi musíme buď porihtani, u biti taký sme okvirni plan i hvareli, co chceme za počatok, trebame tako i porihtati do ješenji i na ješin tako i čim še hodno koncom roka pridac i čekati, že by sme hodjem dacu dostali sredstva, že by sme robili, bo zo budžetok, zo toho všemenje sredstva je, to biti za živni pohon, to že by sme to čisto egzistirali. U oblasti obrazovanja zadumane realizovati ljetni kampi s ciljom međusobnog upoznavanja mladeži, a to jak glavni cilj u sportu nahlašel i podpredsjedatelj upravnog odboru sportskih baviskoh Jaša Bakov Ivan Papuga. Co še dotika informovanja, potrebne su trudzovati z obidvoh bokoh Dunaju u oblasti dnjovog informovanja. Išće co baris interesantne i važne i za terašnjost i za budućnost, to čeranka tih, jak da povem, arhivskih materijalov, že bi še formovala jedna zajednicka skarbnica i može biti dejaki sotrudnictvo u oblasti dokumentaristiki. Znači, či bi to bili dejaki projekti znimanja dokumentarnih emisijoh, filmoh, reportažoh. I to povezme može biti bi bilo najinteresantnejši za dejaki zajednicki nastup na buducih evropskih projektoh. Prekranične sotrudnictvo neobhodni faktor prehlibjovanja odnošenjoh, prečuvanje i rozvivanje identiteta ruske nacionalnej zajednici s ciljom očuvanja i tradiciji zajednickog našljidstva. U organizaciji novinsko-vidavateljne ustanovi Ruske slovo i kulturno-prosvitnej radi Grekokatolitske cerkve u Novim Sadze, pijatog večer u Kulturnim centre Novog Sadu otrimana promocija knjiški oca doktora Romana Miza Naša cerkva z narodom od počatku, istorija parohiji u Novim Sadze. Istočašnje otrimana i promocija kataloga Grekokatolitska parohija Svjatih apostoloh Petra i Pavla u Novim Sadze u vidanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. 28. marca u Kulturnim centre u Novim Sadze otrimana promocija knjiški Naša cerkva z narodom od počatku, kotru napisal otec Roman Miz, a kotra bar značna za vydavateljstvo za našu cerkvu i vjernikoh. Važnost i praktična vrednost knjiški kotra pred nami već je njista. Nasampred, to perša knjiška takvog rodu u nas kotra predstavlja celostnu istoriju parohiji u Novim Sadze i istočasno svojerodni leksikon šitskih grekokatolickih svjašćenikov, čije pohodzenje abo službovanje u dojakej vjazi z jednu z naših najstarših parohijov. Jak taka, u uslovioh, kad iščevšenje máme zaokruženu istoriju našej cerkvi, od priseljenja do nješka, ona na određeni sposob kompenzuje i to nedostatok i predstavlja dobru informaciju njeljamo o prešlosti, ali i o terašnjosti Grekokatolitske cerkvi na tih prostoroh. Na samim počatku autor dava jedan dost slikoviti i cikavi prepatrunog istoriji Novosadske parohiji od samih počatkov, kad će perši Rusnaci počali priseljovati do Novosadu i kolo njoho, i kad 1781 roku do mladej parohiji bez cerkvi i parohijalnog domu prišel mladi svjašćenik zo Žumberku, otec Silvester Bubanović, poznejše treći križevski vladika, po prihod potedišnjoho staroverbaskog paroha, a vypadlo, že prave istorija parohiji u starim verbaše žanrovski predhodzela tej knjiški, oca Julijana Raca na mesto Novosadskog paroha ješenje 2013 roku. U pitanju 232 bars turbulentni roki u Horodze, ktorý prečasto menjal obstavini u ktorim žil i ktorý bul i ostal dom za velji narodi i konfesiji, tak i za novosadskih grekokatolikoh.
Panoce Roman mis cali svoj život robel prave taki roboti, zo ktorima veličal víru do Gospoda Boha, prek svojih knjižkov končil hrišćanizaciju narodu, prenahodil drahu v njomu i za sebe i za drugih. A jaki to roboti on porobel? Neprerivno hľadal sebe, proboval prepoznat ktorý talent, co mu Gospod Boh podaroval, treba aktivovať s odredzenim čaše. A dal mu ih nadost, ta ho s tim i obovjazoval. Preto je i taki zavžati, nema času za odpočivak i teraz, kad ma ponad 80 roki. Ja vas sve pozivam da svaki na svoj način, u bilo kakvom obliku, zašto mu je Bog dao neke talente ili neke sposobnosti, da radi ono za dobro drugoga, a onda to će biti i vraćeno za dobro njegovo. I onda će nas zaista biti manje zla na ovome svetu, a više ljubavi, više sreće, više zadovoljstva i više dobrih odnosa među ljudima, a to je ono što čovjek želi i zašto je stvoren. Ne za mržnju, ne za zlo, nego za dobro i za ljubav. Program organizovali novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo i kulturno-prosvitna rada Grekokatolitske cerkvi u Novim Sadze. Na programi nastupil i hor Harmonija. Na promociji bilo bešedi i o katalogu Grekokatolitska parohija Svjatih apostoloh Petra i Pavla u Novim Sadze, kotru vidal Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Može povedať, že tu položení fotografii, ktorí zo života Novosadskej parohiji, u ktorí prikazani i svjašćeníky, i bohosluženja, ali i aktivnosti parohijanoh. Međutim, думам, že tot katalog u najvećoj miri, odnosno nošač toho kataloga, prave to ti novši fotografiji, ktorý napravil pan Boris Kočiš pred askeljama rokami. Pred rokom prave. Keď to ti, думам, že prave to ti fotografiji da davaju súčasnú sliku njenjem budinku cerkvi, ali i života parohiji. Autor knjiški otec Roman Mis podzekoval vydavateljne ustanovi Ruske slovo, Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, horu Harmonija i šitskim zo skotrima velji roki sotrudzuje. živoce jest veľa stvari, co nie celkom jasný, ale keď lepšie ty rozdúmaš, život u celosti bars krásný. No fina stvar i nie treba zabud na ňu, koju bude ťažko prenájsť od znova v okeánu. Bujíhavý Marín píši, to prechodná stvar. Bo posled toho vše prichodí, Široko veľavé oko, okeán, co starí. Prekrásna stvar. Bujíhavý Marín píši, to prechodná stvar. Bo posled toho vše prichodí, Široko veľavé oko, okeán, co starí. Prekrásna stvar. I nebanujem, že postoja podajeli Češkosti, bo by bolo najľahčejšie žíznem
slahody i radosti. Nebolo by interesantné, keď by všetko išlo ľahko, bo v živote dajatí stvari idú do šeško. Búrihavý chmary píši, to prechodná stvar. Bo posle toho vše prichodí široko veľavé oko, okeán co starý. Prekrásna stvar. Búrihavý chmary píši, to prechodná stvar. Bo posle toho vše prichodí široko veľavé oko, okeán co starý. Prekrásna stvar. Думай, že to všetko len tak došlo vúc. Len netraz nadію na chvíľku proboj zabudť. Každý nový deň to nový púc. I všetko, co porobíš, To ešte jeden plus. Hej, búrihavý chmary píšti, to prechodná stvar. bo posle toho vše prichodí široko veľavé oko, Okeán, co starý. prekrásna stvar. Búrihavý chmary píšti, to prechodná stvar. Bo posle toho vše prichodí široko veľavé oko, okeán co starý. Prekrásna stvar. Co starý. Prekrásna stvar. Mladi glumci z Društva Rusnacoh u Subotici pijatok premijerno vedli dva predstavi. Zecinsku Nije stvarna stvarnost u režiji Nataši Grunčić i mladešku predstavu Policaje u režiji Vladimira Grbića. Na sceni Dzecinskog teatru u Subotici pijatok 28. marca perši nastupili deci, ktorí po tekstu Saviško Bića, a u režiji Nataši Grunčić premijerno vedli predstavu Nije stvarna stvarnost. Društvo Rusnacoh u Subotici za 100. predstavu nastupi na tohoročnim dramskim memorialu Petra Rizniča Đađi. Ще ми зді, že baš ešte nie dorobené všetko, tak jak by trebalo, ale pokiaľ máme kedy, to ešte dorobíme. Nemali oni tremu, ale mali hrišky. To tak ide u takým возрасту, pri takých dzecoch. To dzeci od 2. po 5. klasu. Na jednej probi všetko povypraviame, všetko nám krásne ide, na sljedujući probi holjem polovku tih hriškoh povtorujeme. A jak vyberáte to tí drámsky, sličky predstavy, ktorí budete robiť tu u društvu? Musi biti prilagođene возрасту dzecom i polna struktura važna, keljo máme chlapcov, keljo dzivčatov i to, i keljo teljo prilagođiti ih sposobnostom, co možu, co ne možu. A všeše, da kuzvece ih gleda od njih, tak jediše jaguda. Hlavni glumec uopšte ne zna po ruski, uopšte nije Rusnak i prešloho roku perši raščul ruski jazik, bavil, jak, ajde da poveme, statista u predstavi Bulpšičok, ktorý mal zadatok bar srdečno brehac i bar dobre odbrehal všetko, ale teraz sel vecej i vypadalo, že ne se mušel vecej i namučali sme še, ali nije bar zveljo i udalo še nam dobre vi vežbali to tu svoju ulogu. S obzirom da nemam uopšte iskustva u ovom jeziku, napredovali smo, imali smo puno proba, umorili smo se, ali eto, sve je dobro uspelo. A kako si se ti našao u ovoj predstavi? Pa, moja drugarica iz Azeda, ona je ovde išla i ona me je pitala da li želim da učestvujem i ja sam pitala roditelja, oni su mi dali, onda me je dovela ovde. A kako si naučio rusinski jezik da glumiš? Pa Nataša mi je pomogla u tome. Prvo sam učio da čitam i polako sam, pošto smo dobili na srpskom tekstu, shvatio o čemu se radi.
dzeci ne ise bar zečnje robeli i barše trudzeli i dos švitko i naučeli tekst na pamjat. I već kad smo učeli po vihvarjanje, ne ise, že bi to bilo čiste vihvarjanje, hoć i teraz ište hrišime, ali varim po krestur, ozdavi prvimi keljo godlje možeme. Po zakončenju dzecinskej predstavi na scenu stupili mladi glumci, ktorí na tekst Slavomira Mrožeka a u režiji Vladimira Grbiča vyvedli predstavu Policaje, u ktorej še na satirični spôsob šeduje o društve strahovladi i potpolnej poslušnosti. To predstava absurda. Dom baš tak. U perším činu slučí daco, po treci čin to celkom naspak i celkom a nažalj bar zvipatra jak naša žena. Celkom všetko tak nemožlivé, ale slučuje se. Hej. Tota predstava, co sme vybrali, to zadovoljavala toto keľo glumcoch my máme, keľo môžeme dať, na jaký spôsob môžeme baviť, bo musíme povedať, že my amatere, hej, to teľo môžeme še i rýchtac, nemôžeme my každý deň po 5-6 hodiny robiť, hej. I toto jedno, druhé scénu sme takú prilagodzeli všetkomu, glumci našo, stari glumci, da tak poviem, všetky, hej, všetky sme už tu už poodavna, i već kad sme še bar švitko našli, poradzeli, robeli sme, u decembru sme počali, toti, da tak poviem, čitalački probi, koncem januara sme počali takú zmizanscen, i već kad to februar i marec, ajde ljepše povez marec, već kad už scena še vykristalisala, že jak budze vypatrac, co budze vypatrac, ponapravljalo še toto osnovne, i potim išla všetka to ta šminka, co še robi, da bi še dobilo toto, co nješka bude se vidjeti na premijeri. Evo od nas 5 koji smo na sceni, 3 recimo znamo, to je 3 znamo da kažem tako, jer ja razumem koliko toliko, 3 nas znamo šta radimo, a 2 glumaca od nas su apsolutni Srbi i nikad u životu za rusinski nisu čuli pre nego što su došli kod nas. Tako da u suštini oni rade na suv tekst, ali to nam nikad nije bila barijera jer bili smo svi nagrađivani. Dneška večer premijera, a co dalje za predstavu kad ide? Dalje imame 5. aprila u Keresture, dostali sme, lebo ne znam nijak ja povez, ukazana nam barz velika čest na otveranju džađi budzeme. Bar sme ponosni, mušim povez, šitski vjedno, bo i v Lonji sme buli tam i dostali sme barz dobri kritiki od šitskih našoh, da tak povem, patračoh, hej, bo to šitski perše patrače, a potim šitsko druge. I bar znam milo, že nam ukazali to tu čest da mi budzeme to ta predstava, ktorá otvera džađu. 2 premijeri, vošli sme možda plus tak dako zido jak do jednej avanturi, že jak to budze, medzi tim jak entuzijazem nas jako šigišće všetrima i nachodzime moci realizovať toto, co sme zadomali, a príčina toto, že nam žalje pretarhovať z aktivnosti, pretože keď máme te dzeci, kotri žadajú učestvovať, keď máme mladih, kotri žadajú učestvovať, keď će pretarhnje 1 rok, može buď švedska mladinje vraca nazad, ta nachodzime moci i finansiji i nachodzime še, že by sme na iste to ti aktivnosti u društve otrimali. Zo predstavu Policaje mladi glumci zo Društva Rusnacov u Subotici planujú učestvovať na zmahanju amaterskih teatroch, kde prešloho roku u mocnej konkurenciji za predstavu Spasitelj zavžali 3. mesto. Davno nje stalo, teraz každé za sebe kráča pre život i ani jedno sme prece nie sami. I na druhým boku žije život svoj, ale u nej še žije do tých tvoj.
starim s pohľadom bez ním, až neznam, kto šijú starý. Pomalu mejú pívaš, to píše. Veče sticha ozývaš, zime še. Iduca veljka festivalska manifestacija to Červena ruža, która širokami otrimuje u ostatnjem vikendu u juniju. Popri tih starših svoju schopnost ukažu i najmladši na Červenim pupču. Zato tu dzecinsku manifestaciju išće nje počali pririhtovanja, a dara zvoniti rvali prez cali rok. Kad vidim toho Janika, naspak mi stanje švet. Červene pupče iснує od 1969 roku i od tedi понєшка na njim predstaveni velji špivače kotrим prave tota manifestacija postala perša garadičak u afirmaciji. Na Červene pupčeše plasovali toti mladi špivače kotri buli najkvalitetnejši na tak volanih malih červenih ružoh kotri organizovani po drugih mjestoh gdje žiju Rusnaci. Na tih mini festivaloh bula prisutna aži komisija kotra odlučovala kto po kvalitetu zaslužuje že bi še našol na Červenim pupču. Nješka to, međutim, šitsko funkcionuje inšak. Mihajlo Bodjanjec už rokami člen žirija kotri na Červenim pupču odlučuje o pobjednikoh u rižnih kategorijoh. Po jeho slovoh, išće vše nije veljki problem pozberat dzeci že bi učestvovali na pupču, ali kvalitet u šitskih segmentoh stagniruje. Думам, že dzecom nie pridáva dostatočná úvaha, co sa dotýka baš toho muzičného vychovania, a i dneška deci majú veľa širší interesovania i veľa širší možnosti ako dakedy. Dakedy znači bolo to len sport i muzika i tanec, to tí hlavní, hej, jak bym povedal, preokupaciji decok do dneška, počínajúci od kompjuterov, ktorí dávajú neohraničené možnosti i tak dalej pre ich všetkých druhých sekcijoch. Takže opadlo interesovanie i tu a dúfam, že opadlo interesovanie i pri starších, že še nie robí keľo so decmi keľo še robilo pred 20-30 zabaveci rokami. Jedan pionirski projekt u Kocure, kotri porušala Tanita Hodak i Kulturno-umetničke društvo Žatva, budze dobri prikladi za drugi društva po mjestu gdje žiju Rusnaci, že bi tih najmlađih zainteresovali za špivanje. Tanita od počatku aprila ruša za školu špivanja, jak predluženje projekta Karaoke Stop, krasne špivanje na predok. Teraz mam kolo 25 djevčata i najbude 30 chlapci. Pri chlapcoch tako zmenší interesovanie, hej. Co nie znači, že še nie zainteresujú kasnejšie, hej, bo nie planiram len toho roku to robiť. I počneme, znači prijavi boli do konca marca, to je ešte vše trvaju, do konca marca i dok počne april, tedy by sme trebali mať jednu dohvárku, gdje ja preslucham všetky djeci. Tu ja думам, že mi bude i Valentina Juhasova pomáhať i Michal Ivan i ne znam, Ciki, oni isto boli organizatore tedy skorej, da robíme na isti sposob, думам, te celkom bolo uspješne. Cilj tej školi nie len, že bi še dzeci zainteresovali za špivanje, ali i že bi najljepši predstavljali Kocur prave na manifestaciji Červene pupče.
To bol i jeden od ciljoh, po čím som videla, že na Pupčecu, teraz nemôžem povedať sigurno, ale nebolo deti zo skocura, hej. A i keď bolo to tak dahto da ko pozna, hej. A znam, že je deti, ktorí dobre špívaju tu, bo ih vidim i na folkloru i ljubela bim, že by sme na to spôsob, hej, napravili jako dajaké pred Pupče. Jako co je z Eurovizija, ta je Beovizija, hej, takže by bolo i toto. Čo onda nie, decom to interesantne, keď se zmahaju. Ja dumam, že i keď pobedzi, i keď može ukazati co zna, i već keď pojde dalje na Pupče, hej. Ja znam, jak mne bolo to veke, keď som bola mala, ta dumam, že by tak i im bolo, hej. Pogotovo za tých, co najste zainteresovani za same špivanje. Špivanka, muzika i druženje Totoco, Tanita i žatva za teraz obecuju najmlačim u kocure, a na njih ostava, že bi ukazali svoj talant i už toho roku predstavili kocur na Červenim Pupču. Zodnjeme vas soce išće hodni vidzicu u predloženju našej emisiji. Blaha žima omožljivela, že bi šitski škodljivci i horoti ostali u živoce, ta tot produkcijni rok bude u znaku zaštiti rošlinu, produkujitelje budu muši z dobre merkovac na svoje šaca i ovocniki. Kampanja namenjena насамперед децам предшколского возрасту и нижших класах основної школи, že bi pohopili značnost higijeni ustoh i zuboh i neophodnost porjadni naščivi stomatologovi. Sportski baviska Jaša Bakov počali svoju 23. sezonu u Đurđovezu s interesantnim turnirom u košarki 3x3. Na njim učestvovali 6 ekipi z 4 mjesta gdje živi Rusnaci. Agronomski fah najavljuje veljku borbu z horotami i čkodljivcami u tim produkcijnim roku. Poneže žimijanje nje bulo, šitski čkodljivci i horoti uspišno prežimovali i teraz rušeli do frontalnog napadu. Žita peršina v derenju tih napasnikoh, a naš sljedujući prilog budze pošveceni prave tej problematiki. Blaha žima omožljivela, že bi šitski škodljivci i horoti ostali u živoce, da tot produkcijni rok bude u znaku zaštiti rošlinu, produkujitelje budu muši z dobre merkovac na svoje šaca i ovocnike. U celoj Vojvodini imamo informacije. Z całej Vojvodini mamy zviti, že žita i jarci po poljoh ohoreli. Žita u rozličnih fazoh rozvoju, ta ih jest od fazi konca fatjuhanja po konjec drugog koljenka i izjavljovanja karakterističnog lista, tak volanog zastavičara. Šitski 3 najvažnijši horoti žita prisutni. Arza, pepeljnica i septorija, to jest pehavost lista. U Rusko-Keresturskim hotare horoti na žitoh nje zamerkovani, prikrmljivanje pri koncu, a zaštita še počina intenzivovac. Ludzie już u novši čas do vješenji jednu čas rucaju i azotu, takže to može biti 50 do 100 kg, ali obično 50 kg tam ureji, lebo nejakого druhого azotu, ali uglavnom ureji, i već rozliku prihranjuju februar, marec, šitsko zaviši ih to komu jak, kad ih to jak vidze na žito i komu jak vidze potreba. Uglavnom žita, možemo povedati, u Keresture prihranjeni većinom u februaru, da jaka menše čas u marcu. Počeo horenja z zamerkovanja. Jest všelijaki fajti korovča, ta pirskanje z herbicidami teraz bude glavna robota u poljach. Všelijak, že do rezervoara pirskački treba dodati i dajaki fungicid protiv horotov, že bi še toto zrobilo s jednim prehodom traktora. U našim hotare nije daco horeni žita, došorovi vam krasni žita za to čas, takže nije daco posebne i sem poveže jarbula dost suha, takže aj nije bilo da jaki baš pričini, že bi zahoreli. Barže še to može desiti u maju, kad pridu ti majski dižđi, viši temperaturi, već budu veljo povoljnejši uslovi za zahorenje. Preporučuje še parastom, že bi co skorej obišli svojo polja i prepatreli žita. Kolo 90% poljog zaražene. Korovčati, žveljki i obovjazno treba isto čašnje opirskati šaca izo s herbicidom, izo s fungicidom. Žadam obracic uvahu produkovateljom, keď še ruša prepatric šace, jak treba, že bi to zrobeli.
Mušiše obraci z lisce naspak i opatlič čijest drobni červeni sporik. To ardza abo pukcinija. Zalapjuje i verhnji i spodnji lisa. Pogledaj, ovde su primjerci. Tu mamy приклад септорії, лісцової пегавості, може видіти, як ще меня фарба лісця. Спочатку ще з'явлюють глибокі пеги, які поставають ще цмейші, а з'явлюють ще і на верхніх, і на spodnjih лісах. Pepelnica, to je pepeljasto, beličasto. Pepelnica, to šitski znaju, nje mameju tu, bilkasto pirnjova skoročka na lisu, uglavnim še zjavljuje na spodnjih lisoh, gdje je slabša cirkulacija vozduhu. Možemo da prvenstveno uočimo pepelnicu. Konkretni preporučenja za herbicidi i fungicidi nie budeme davac, výbor naiste široki. Можем повеже, може бути за 6 років назад було вело менje пірскання жита, як teraz u novší čas i sem poveže s rozširjovanjem chemijskih hižov je veľo tunjši, ozda pre konkurenciju je veľo tunjši herbicidi i došće iza to ta tunjša chemija, ali je dosta efikasna, która dosta sprečava to redovne korovčo i došće ljude baš pre toto i prilagodzeli i u stvari prešli na pirskanje žita. I sem poveže u novší čas dosť tot sortiment, ktorý zahteva vecej zaštiti, zato že žito davajú väčší prínosy, ale sú zato menej odpornejší na choroty. Pre blahu žimu prežila i lema abo žitna pijanka. Ona za teraz nie pravi veľké škody, bo je u stadijumu imaga, to jest odrosnuto insekta. Ovde imamo jedan Tu máme príklad, jak vypatra škoda, ktorú spričinjela lema, alje i mago. To vypatra jak dluhovasti oblački na lisu. Lema pojedla hornje pasmo lisca, ta je previdne. Pirskanje u tim stadijumu nije efikasne i darmoruca sredstva. Až keď imago znieše vajíčka na lisce, a i poznejše, keď še vyľahňu larvi, tretirowanje bude uspišne, len treba toto načas zbačiť, ta še parastom preporučuje, že by poriadne obichodzeli svoje polja. Každodňovo strapi melancholiju buduje a poti smutni čarni čustva horky nahaduje. Ja se tam očický dumko najdem ce u švece svojím brudne žalostné nebo gúrame gúrukom tvojím. Hýbaj i još vidíše, pomíla mi blízkost tvoja, čas za s tobou me vykoní, žádam ce ljubovi moja. Hýbaj i još mi tiše, pomila mi blízkost tvoja, čas za s tobu me vyplní, žádam se ljubovi moja. O čom vystať im trebaš, moje dlanice nedajú odnošať se nepoznatý, cudzimice nedajú. Ja sekam očický dumko, najdem se u švece svojím, brudné žalostné nebo gúrame gúrukom tvojím. Hýbaj i ošmykniše, pomila mi blízkost tvoja, čas sa s tobou me vyplní, žádam se ljubovi moja. Hýbaj i ošmykniše, pomila mi blízkost tvoja, čas sa s tobou me vyplní, žádam se ljubovi moja.
moja, časno s tobom me vyplní. Žádám se, ljubovi moja, hýbaj i još pichniše, bo mila mi blízkost tvoja, časno s tobom me vyplní. Žádám se, ljubovi moja, časno s tobom me vyplní. Žádám se, ljubovi moja, žádám se, ljubovi moja. У тижню за нами з озріжними активностями означена здравствено-промотивна кампanja Tidzenj zdravih zuboh, že bi še prebudzela svidomost o važnosti oralnej higijeni. Кампања наменjena насампред децам предшколского возрасту и ниших класах основної школи, že bi pohopeli značnost higijeni ustoh i zuboh i необходност порядни naščivi stomatologovi. Любиш ли ходиш до зубара, чи ще боиш od zubara? Не любим да идем кod зубара, ali ще не болим. Келе раз дневно чупаш зуби? 3 раз на ден. Ти ходиш до зубара? Ходим. И боиш od zubara, чи любиш ходиш до зубара? Не baš ljubim da idem. A čom ne baš ljubiš hoditi? Не любим, zato že baš i ne ljubim kad mi bruše zubi i tak. A ljubiš čuhat zubi? Kele raz čuhat zubi? 3 раз на день. После каждого jedzenja? Hej. Higijena ustog pri djecach počina za zvirastanjem perših mliječnih zuboh, za ih čuhanjem za čistu i vlažnu gazu posle každoho jedzenja. Jak rošnju i drugi mliječni zubi treba hasnovat zecinsku ščetočku za zubi i litnu vodu, a poznjejše i pastu za zubi. Rodiči treba že bi nadpotrali zecinske čuhanje zuboh, dok dzecko nje počne hoditi do školi. Меншому дзецку najjednostavnejše perše, po čim rodiči treba to da robija, treba jednu kružnu tehniku, znači dookola, každi zub, kad bi dzecko, evo teraz ja tu da jak prikažem, znači kad bi dzecko tak položi zubi na predok i dookola mu še čuhaju zubi, a već posle kad otvori, već to ti površini na ktorih žuva i već posle zodnuka. Znači to bi bila to ta jedna jednostavnejša tehnika, co bi rodiči mogli da upotrebljavaju dzecom kad su menši. Kad su dzeci vekši, već počina jedna druga tehnika, perše počinaju to ti površini dzeše žuva, već to ta druga površina i već zodnuka. Oralne zdravje je čast opšeho zdravja človeka, a že by sme ho začuvali, neobhodna preventiva i porjadni odhod do stomatologa. Perši raz dzecko treba otprilike kolo 3 roku privesti do zubara, a rodiči bi inšak trebali perši raz sami pris kolo peršoho roka, kad bi trebali da popripovedaju z zubarom jaku ishranu treba da mu davaju i kedi treba i jak treba da mu čuhaju zubi. Či može mati deci zdravi zubi i ješ čokoladi? A sigurno, že može. To može na taki sposob, že vše posle poludzenku ide desert. Kad dzecko ljubi, že mu rodiči dozvoljavaju, već može pojesti calu čokoladu, ljebo i 2-3 bombonki i posle toho već še čuhaju zubi. Ljebo jedna druga možnost da jedan dzenj u tižnju rodiči vyberu dzenj kad bude dzecko jest cali dzenj slatkiši i dakle zbarže obraciti pažnju na čuhanje zuboh, takže to isto može biti drugi predlog za upotrebu slatkišoh. Ceni stomatologijnih usluhov značno še razlikuju od državnih po privatni ordinaciji, ta nješka velji to ti usluhu i vyberajú sprem možljivosti svojho budjelara. Po zakonu o zdravstvenim osiguranju pravo na besplatnu stomatologijnu usluhu maju dzeci po 18 roki, porjadni studenti po 27 roki, vahodni ženi i položnici. U privatnih ordinacijah otprilike za 1/3 može biti vekši ceni, a pacijenti uglavnom vyberaju stomatologa prema komu poverenju, znači i pristupu stomatologu pri pacijentu, znači odnos pacijent-stomatolog, to najvažnejše co každi pacijent patri.
Sigurno, že postoje i pacijenti ktori patra na cenu, zato že ipak to ti uslugi stomatološki dost veliki, ali zato bi im povedla, že preventiva najtunša i to každe treba da vodzi računa i to najljepše da še dobre čuhaju zubi i da še ize 2 zubara na kontrolu, takže to co najvažniejsze. Отримування здравих устог окрем порядного чухання нашчиві стоматологови на порядній контролі подрозуміює і здраві звикнуться, правильне костирання і керування курення. Co žadaš čuc, žebiš mir u duši teraz má, co najsiganje, nie ljubimce, jak je pravdu dobre všeši zna. Za njom ti ic i ochap me, zavri dveri na odchodu, nie patri me, nemo braće, už me ne plačem na rozchodu. I me poznaš najlepše, i dušu i dumki, na predok mi znaš i znaš, že umreš poza dve roke police, a nie samotnie me się vraciš daš. Dam ti šljepodu, ktorú tak žádaš, s drobnodušným ošmichom puším se, a keď mi staneš od samoty, braće mi. Dam ti šljepodu, ktorú tak žádaš, s drobnodušným ošmichom puším se, a keď mi staneš od samoty, môže byť zbúdzen tvoj. Že se ja u druhých očov lehko najdem zvlášť, šomnej cigane, že bude tak, keď za ľubov moju dobre znáš. Daľam ty ísť, neudorníš, tvojho príčiny nežádam slúchať, že mne neľúbíš, že me zabudeš, o tým cigánstve nesem dúmať. Ty me poznáš najlepšie, i dušu i dumky, napredok mi znáš i znáš, že umreš poza dve roky chceš, a nesamotne me še vracíš dáš. Dam ti šljepodu, ktorú tak žádaš, s rovnodušným ošmichom puším se, a keď mi staneš od samoty, braće mi. Dam ti šljepodu, ktorú tak žádaš, s rovnodušným ošmichom puším se, a keď mi staneš od samoty, braće, može buď bude to. Nova sezona sportskih baviskoh Jaša Bakov nješka otvorena u Đurđove. Perši turnir, kotri pozberal sportistoh z ozmestoh ze žiju Rusnaci otrimani u košarki 3-3. Sportski baviska Jaša Bakov počali svoju 23. sezonu u Đurđove z interesantnim turnirom u košarki 3-3. Na njim učestvovali 6 ekipi z 4 mestov gde žiju Rusnaci, z Ruskog Kerestura, Novog Sadu, Petrovcov z Horvatske i Đurđova. Baveliše 6 kola po sistemi každi z každim. Bardzo mi milo, Vlonji 4, Nješka 6, ja verim, že narok bude i vecej. Takže evo, nastavljame tradiciju. Zaplanovane toho roku i dalje, dajaki 13 sport i može bude i 14, novi bude vjerojatno sport, veliki fotbal veteranje, tak smo zaplanovali. Ja še nazdavljam, že to vi i poštujeme, nacionalni sovi nam obezpečali penježi, varam, že to bude šitsko pokončene. Evo, Nješka smo obavili to turnir, mladi ljudi še pozberali, odbavili to tu košarku, nje milo, že teljo prišli. Každe zmahanje trvalo 15 minuti i u tih uslovijah najljepše še znašli košarkaše z sportskog društva Rusin z Ruskog Kerestura,
Druga bola domašnja druga ekipa, a treća domašnja perša ekipa. Četvrte mesto zavžala Keresturska gimnazija Petro Kuzmjak, pijata Hvizda z Petrovcoh, a šeste mesto osvojili studenti z Filozofskog fakultetu u Novim Sadze. Tohoročna sezona še daku zbudze rozlikovac od prešlih i potim, že informacije o turniroh hodno doznazi prek novого sajtu Sportskih baviskoh, ali i prek Facebook grupi Sportskih baviska Jaša Bakov. Видим, že тот способ najljepše preširic totu našu robotu, že bi co vecej ľudze toto vizeli, pogotovo mladi, bo mladih treba uključovati do takej fajti roboti, a druge i može bud zmame da kus toto, že podredi našo predstavitelje, ne znam co ševari uslovno starši ljudze, ne znam co da kus komunikacija medzi uljadovih predstaviteljov naših po mestoh i tejo mladinih, kotra veci u tim teraz sportu nje dostatočno dobra i že da kedi tota informacija nje stigne poda jednih kotri bi seli učestvovati. Prave toto žvidlo informovanja zaslužne, že da jedni ekipi doznali za turnir i na koncu prišli i izmahališe. Ja zamerkoval, že napravljena to tak profil Facebook grupa Jaša Bakov Sportski baviska, co думам, že je skroz pozitívne i že možda i trebalo skorej, pretože zažljem medzi mladima žridla informaciji ľahčejšie šíria po Facebooku, ktorý nješkama prima думам u žridloh informacijoh. Думам, že to bardzo ważne, bo u nješkajšim Švece zavišime od informacijoh na internetu. Da kjediše to ljudi še informovali pre gradija, televizija, ali nješka internet na perši mesece. I mi mladiše namahame pre rižnih grupoh, evo i mi sami reklamirali na svojih profiloh toto stretnuce Jaša Bakov košarka 3x3, že by sme afirmovali mladih. Bo dumame, že še mladi Rusnaci njebar združa. Okreme u mesto gdje Rusnaci nje vekšina. I zato, eto, povolujem šitskih mladih na išenje hanjvja, najprihodza na taki druženja, okreme kad sport u pitanju, bo to dumam, že najljepši sposob da u zdravim duhu tvorime novi prijateljstva. Milo mi, že to roku še nazbirali bar zeljo mladi ekipi, normalno krivo mi, že nje prišli napríklad kod Curci, ktorý bi mi ljubili baš pobedic tu, na njih terenu. Napríklad krivo mi za Suboticu, že nje prišla Bikić Rolo, to ne znam, že keli jest, ale думам, že polujem, že na drugih turniri še organizuju i pridu s ovekšim čišljem. Posle 23 rokov od osnovanja sportskih baviskov, gdje som učestvovali u osnovanju i gdje som na perših sportskih baviskoh, dožil som, že som konječno najstarši pri tih mladih, a som še bar sprijemno čustvoval prave pre tu mladost. Milo mi, že še teľo ekipi zišlo, že teľo bilo mladih, mi je bilo milo bavi, znal som, že nemam nijakih šansi s rjadom, že nje bavime, ale zažmenjem do to mlade moje šerco išće caha i šelijak, že budem prihoditi na šitskih sportskih baviska, a to všetci znajú, že u Petrovcu, odnosno z pravého pobrežia Dunaju, že keď mi pýtajú, jaká ekipa prichodzi, ja i ešte dvome, lebo trome keľo trebajú. Tak bude i nadalje. Še keľo bude trebať, znači organizovať i prevoz, i baviačoh, i placiť všetko, i tak my to hlavne všetko robíme o svojim trošku. Čo sa toho roku dotýka, verím, že ešte, jak moje šerco ešte mlade, takže i so s mladima, i so s veteranami budem baviť. U slovoh organizatoroh idući turnir kotri bi po planu mal bud zotrimani u aprilu, to turnir u velikim fotbalu za pioniroh, ali keďže za organizaciju nje budze času, možljivo je, že še mesto toho otrima turniri odbojki abo u stolnim tenisu. Počitovani patrače, bilo to šitsko u nješkajšim televizijnim magazinu. Reprizu možete patriz na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U menu ekipi ktora pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.